Bismillahirrahmanirrahim. Binadil Rabbillahi ta'ala rabbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Anjalani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Al-Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina Mursyidina. Wa murabbi ruhina Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Da bin Yahya. Atalallahu amra fi sihwafah. ولجميع مشايخ دار التوحيد rasanya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها بريا خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن استطاعنا به ونخص خصوصا صاحب هذا الكتاب النصر الدنيا للحبيب عبد الله بن علوي الحداد. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa amadna bi asrarih wa adalina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkat kana lan teman-teman ana lis salafi iku kedue ulama salaf rahimahum. Apa inayatun apa teman-teman nitamatun kang sempurna ing qiraatil Qur'an kelawan maca Qur'an. Ulam lan iku kedue salaf fi zalika ing dalem mengkono inayah. Adatun utai kebiasaan mukhtalifatun kang beda-beda. Amin mangko iku sangking salaf. Man utai wong kana kang ana sapa man iku yahtimu. Iku khatam sapa man. Fi kulli syahrin ing dalam setiap bulan. Kan mata nglawan sak khataman. Amin lan sangking man fi kulli asyri layalin ing dalam setiap 10 malam. Wa fi kulli samani layalin lan ing dalam setiap 8 bengi. Wa fi kulli sawin lan ing dalam setiap 7 wengi. Wa minum lan saking ulama salaf fi kulli salahin ing dalam setiap 3 wengi. Wa min lan iku saking ulama salaf man utahe wong kang ana sapa man iku yahtimu iku khatam Quran sapa man fi kulli yaumin ing dalam setiap hari walailatin lan setiap malam. Khatmatan lawan sak khataman. Wa khatama lan ngatamaken Quran sapa ba'dum sebagian ulama. Fil yaumi ing dalam sedina wal lailatin lan sewengi. Khatmatan ini kelawan 2 kali khataman. Wa ba'dum lan sapa setengah ulama salaf arba'an lawan 4 khataman. Wanda lan tutup sapa ba'dum setengah salaf ilal khatmi marang khatam Quran fil yaumi ing dalam sedina wal lailati lan sewengi samana khatamatin lawan 8 pira-pira khataman. Jadi iki isa menerangkan tentang qiraatul Quran, yaitu membaca Quran. Jadi dene dijelasno dalam hadis Nabi. Laqad amara alaihi salatu wasallam sahibal Qur'ani bi ta'ahudihi. Diperintahkan oleh Nabi bahwasanya orang-orang yang pembaca Quran, menghafal Quran, ahli Quran itu harus senantiasa murajaah Quran. Muratal Quran itu disering-sering merga mengko nek sampai lali Qurane utawa
wis ngapalo kok lali, ingatane ora ilang, padahal wis apal sebelumnya iku nantinya akan mendapatkan dosa besar itu, hitungannya dosa besar. Merga Quran tersebut itu lebih mudah untuk menghilang dari ingatan, dari ati-atine para manusia. Nek ora dijogo. Terus kemudian waqad kana lis salafi rahimahumullah inayatun tamatun bi qiraatil Qur'an. Walaun fi dzalik adatun mukhtalifatun. Terus para ulama salaf rahimahumullah iku semuanya ya padha bersungguh-sungguh ditenanani, disempurnakno oleh maca Quran, oleh qiraatul Quran. Dan mereka tersebut mempunyai adat-adat masing-masing. Dalam mana kebiasaan masing-masing dalam membaca Quran. Ono sing kebiasaannya khatam Quran setiap 1 bulan sekali. Terus ada lagi ulama sing khatam setiap 10 hari sekali. Anak-anak sing khatam Quran setiap 8 hari sekali. Anak-anak sing setiap 7 hari sekali. Iku macam-macam para ulama. Kebiasaannya beda-beda. Sementing istiqomah ngoten. Aja sampai ora didres, intine ngono. Wa minhum fi kulli salasin wa minhum man kana yaqtimu fi kulli yaumin wa lailatin. Bahkan ada yang setiap 3 hari sekali beliau khatam. Terus ada juga yang setiap satu malam 1 hari 24 jam itu khatam 1 kali ya. Iku ya ana. Terus wa khatama ba'dhum fil yaumi wal lailati khatmataini. Terus ada juga ulama salaf yang mana beliau itu menghatamkan Quran sebanyak 2 kali. Teramane rino awan-awan iku khatam 1 kali, terus wengi qiyamul lail iku juga khatam 1 kali. Jadi 2 kali. Terus wa ba'dhum arba'an, ada juga sing malah 4 kali khataman. 24 jam iku isa khatam 4 kali. Iku ulama. Wan ta'a ba'dhum ila khatmi fil yaumi wal lailati. Bahkan ana malih sing menghatamkan Quran itu sebanyak 8 kali. Jadi 24 jam itu 8 kali khataman. Berarti 1 kali khataman itu nanti 3 jam beliau menghatamkan Quran. Masya Allah berarti. Jadi awak dhewe nek ora iso terak ya setidaknya ada sampai pedat lah oleh awak dhewe nderes Quran. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa utai iki walang hataman aksaru iku akeh aksaru ma iku akeh perkara balagha kang tumangka apa mana ing kita yakni ngrasakaken sinten Imam Nawawi al khatma ing hatam Quran fil yaumi ing dalam sedina wal lailati lan suwengi sama namaratan kelawan walu bira-bira ambalan. Terus dawa Imam Nawawi iku wa aksaru ma balaghana yakni al-khatma fil yaumi wal lailati sama nomor rutin. Adapun kebanyakan di antara kita, kebanyakan para ulama sing ana ing dalam antara kita itu menghatamkan Quran sehari semalam itu hatam 1 kali sehari semalam 24 jam itu hatam sampai 8 kali. Jadi awak dhewe nek iso ya terak, tapi nek ora iso ya
sak mampune lah. Intine sak mampune, sing penting aja sampai dilupakan Qur'an. Wa kariyalan ora seneng sapa ba'dhum sebagian ulama al khatma ing katam Qur'an fi aqallah ing dalem luwih sithik min salasati ayyamin katimbang saking telu pira-pira dina. Ning ngersakaken sapa ingsun musannaf al mudawata ing langgengaken ala zalika ngatasi mengkono hatam luwih sithik 3 dina. Terus para ulama, sebagian ulama itu bahkan tidak menyukai ketika beliaunya tersebut hatam Quran malah lebih sampai 3 hari. Jadi wes banget suwene lah nek 3 hari iku hatam sekali wes paling enggak sakmono. No. Pemikirannya para ulama ngoten niku. Jadi nek iso malah sebanyak-banyaknya itu setiap hari mbah hatam ping pira ae. Tapi nek kene jelasno wa kariha ba'dhumul khatma fi aqalla min salasati ayyam. Minimal lah sehari iku khatam minimal lah 3 hari sekali iku khatam 1 kali. Wa qala alaihi salatu wassalam. La yafqahu ora pinter sapa man wong ora akang maca sapa man. Al-Qur'an fi aqalla ing dalem luwih sithik min salasin katimbang saking 3 dina. Wa yambaghi li sahibil Qur'ani ayyaj'ala lahu wirdan. Wa yambaghi saya cali sahibil Qur'ani kedue wong kang maca Qur'an. Apa ayyaj'ala ya Arab yang nandadakan sapa sahib lahu kedue sahib wirdan ing wiritan milang Qur'ani sang Qur'an. Ya aku kang jumenengi sapa sahib bihi kelawan wirat fi sholati ing dalam salat sahib minal laili sanging wengi. Terus dijelasno malih ing dalam hadis Kanjeng Nabi. La yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min salasin. Seseorang sing membaca Quran iku ora pinter. Monggo jelasno. Wa yamaghi sahibul Qur'ani ayyaj'ala lahu wirdan minal Qur'an. Seharusnya iku seseorang sing pembaca Quran utawa penghafal Quran, ahli Quran iku menjadikan Quran tersebut sebagai wirid keseharian. Yang mana dilakukan ketika pada sholat, ya orang sholat tak, maka setiap harinya itu Qur'annya aja sampai lali intinya ngono. Tapi ini diterangna Quran tersebut dijadikan wirid ketika awak dhewe sedang melakukan sholat malam. Fayat ba'ul Qur'ana min awali hatta yahtimahu fi sholatihi minal lail. Yang mana ketika sholat itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran ketika awal masuk waktu sholat, awal memulai sholat malam sampai selesai sholat malam itu khatam. Imma fi kulli syahrin au fi kulli arba'ina. Ada kalanya itu dilakukan setiap bulan lagi khatam utawa setiap 40 hari khatam, tergantung. Pokok intinya diamalna ketika sholat malam. Wala yadruku dzalika wala yaksalu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.